6. Hvala. Ja. Jesmo odbrani ili ne? Ja, držimo. Mogu da pomoći? Za koliko možemo se slikamo i da vam... Nisam 100%, ja sam ti znala samo... Brate, bantom ne neće porati. A neki. Ako već možda između njih dvije. Onda ćete stići dvije. Onda će se one pobiti ko će uzeti loptu. Predsednik Softball saveza Srbije, Slobodan Đurić, imali ste interesantan 8. po redu, je li tako? Trofej Beograda u softballu, pa nam kažete nekoliko reči o tom takmičenju. Evo ovako, znači, trofej Beograda 8. po redu, za 8. godina po redu, od uvek međunarodni, uz dve naše ekipe, juniorsku reprezentaciju Srbije i ekipu Beograd i prijatelji, sastavljeno od kadetkinja iz Beograda i kadetkinja iz Sremske Kamenice i klubove iz Subotice. Učestvovale su i dve strane ekipe, reprezentacija Hrvatske juniorska i ekipa Hungary Star, Mađarske zvezde, koju je predvodila Amerikanka Susan Kola. Daj mi sam brojeve, bolje mi brojevi ne ne. Da ne mašiš na bezvezu. Ajmo, Karičke. Ajmo, ajde, ajde, ajde. Ajmo, ajmo, ajmo. Dajmo! Bravo, bre! Evo! Tako je, bre! Ajmo, dajte, još jedno, lagano prema! Dalje, bre. Ajmo, Karičke. Ajmo, jako dobro, kroz loptu. Ajmo, ajmo. Ajmo, Karička. Bravo, Katarina. Tako je, ajde. Bravo. Ajmo, Ajmo, svi spremni, cure, ona može, ajde. Ja sam glasnija. Ajde. Ajde. Da, ali ne toliko, dobro. Ajmo, Karičke!
Mjesti noge! Traži dole, traži dole. Ajmo Ivanka! Ajmo Ivanka! Ajde Ivana, daj Ivana, gledaj! Ajde Ivana! Ajde Ivanka! Ajmo Ivana! Ajmo! Hip! Give me a single! Give me a single! I want a double! Give me a double! I want a triple! Give me a triple! I want a home run! Ivana! Give me a home run! Ajde Ivana! Ajmo Ivana! Ajmo Ivanka! Ajde Ivana, zacu šmekera! Let's go Ivi, let's go! Let's go Ivi, let's go! Let's go Ivi, let's go! Let's go Ivi! Ajde Monika! Kako je bio kako je tako turnir? Kako je bio sistem takmičenja? Ovako, sistem takmičenja je bio svako odigra sa svakim i onda prvi protiv drugog igra za prvo mesto, finale, i treći protiv četvrtog igraju za bronzanu medalju. Što se tiče prvog dana, mi smo imali sjajan dan što se tiče naše reprezentacije i ovaj trofej Beograda koji je pod pokroviteljstvom grada Beograda, Gradskog sekretarijata za sport, nam je pre svega služio za uigravanje juniorske reprezentacije koja će učestvovati u juniorskom prvenstvu. Pobedila juniorska reprezentacija na čelu sa našim trenerom Sašom Havelkom. Pobedila je čak 7-0 Hrvatsku, zaista su odigrali sjajno. Pobedili i Mađarsku i naš mlađi kadetski tim. Znači imali 3 pobede i sa prvog mesta otišli u finale. I, da kažemo, možda i zbog umora, jedna devojka je bila povređena, nije odigrala. Vodili smo čak 3-0, pa još jednom trenutku i izjednačenje. Na kraju, posle sati 45 minuta, izgubili smo 7-6, ali zaista nema razloga za nikakvu tugu, jer ovo je uigravanje pred evropsko prvenstvo i zaista na Lokomotivi je održano, bili ste, videli ste, sjajno je održano, svi su zadovoljni i, kažemo, nama najznačajnije gosti zadovoljni otišli kući, naše devojke igrale softball, uživale i igravale se. Kad zamahniš i fulaš, aj joj. Bravo, Kaća. Okej? Trebamo te na bazi. Ajde, daj. Daj, Karić! Ajmo, Kaća. Ajmo. Gotovo. Gotovo, okej. Bravo, Karićka. Ajde, ajde. Karićka, šira. Ajmo, trči, trči! Ajmo, Katarina! Bravo! Vi se u stvari pripremate za evropsko prvenstvo koje je 19. jula, da?
Jeste, znači mi 19. jula krećemo. Izvinite, to je juniorsko prvenstvo, tako? Juniorsko evropsko prvenstvo što se tiče ove godine, znači od, da kažemo, aktivnosti naših, najviše ulaganja je u juniorsku reprezentaciju. Juniorska reprezentacija je učesnik evropskog prvenstva. Naš tim je sastavljen od igračica pretežno rođenih 97. godišta i mlađih, dok na evropskom prvenstvu možete igrati od 95. godišta, ali procenjeno je da imamo vrlo talentovan tim koji sada pre svega treba suigrava, znači nemamo nikakav imperativ da nešto mora se uradi, taj tim treba suigrava i da za 2 godine na evropskom prvenstvu bude jedan od najiskusnijih, nadamo se da nešto dobro napravi. Gde se održava evropsko prvenstvo? Sve već znaju grupe, sastavi, satnica? Jeste, znači sve je poznato još odavno, nažalost u jednoj grupi je odustala Grčka zbog situacije u Grčkoj opšte poznate, da kažemo besparice. Mi putujemo 19. u Rosmalen, to je gradić u Holandiji i tamo ćemo biti smešteni, zaista očekuje nas dosta mečeva, u grupi smo sa još 3 ekipe, znači 4 ekipe, prve 2 idu dalje, ostale 2 idu u razigravanje sa ostalim ekipama, igramo protiv Velike Britanije, Nemačke i Belgije. Vrlo teška grupa, vrlo težak raspored, ali ćemo učiniti sve da pre svega pokušamo da napravimo neko iznenađenje u grupi, a onda posle da kažem u tom razigravanju ukoliko budemo razigravali od 9. do 15. mesta, što više ostvarimo pobjede. A koliko ukupno ima grupa? 4, pretpostavljam po 4 ili? 4 grupe po 4, s tim da je zbog Grčka odustala i onda jedna grupa ima samo 3. Je li samo prvi ide dalje ili? Prve 2 idu dalje, 3. i 4. plasirane se formiraju jednu grupu, igra svako sa svakim, znači očekuje dosta utakmica. Ajmo, moja grupa. Samo gore. Ajmo, odmah. Ajmo, Sandra. Ajmo. Backhand. Domina. Stavimo na poziciju, onda ću reći da se rotiramo. Ajmo sve stavke, pa ću pokazati ovo radimo. Radit ćete na stalcima, ćemo udarati one buke. Evo ih buke, ima ih 15. Saro, znaš da je ovo jedan? Na stalcima udarate ove dječje, da nemamo šta. Saro. I udarate tu, samo predi. Ove torbe je prazna. Ne ustaje se. Halo. Vi ste inače deo pripreme obavili u Banji Koviljači. Jeste, znači pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, bez zaista čije pomoći već godinama malo šta bi mogli da uradimo nešto veće kada je reprezentacija u pitanju. Znači najveće ulaganja su reprezentativne aktivnosti. Mi smo obavili kamp perspektivnih softbolašica u Banji Koviljači. Hotel Royal je zaista se pokazao kao sjajan domaćin. Hotel Royal Spa koji se nalazi u Banji Koviljači ima tu čast da je kod nas prvi put reprezentacija Srbije u softballu. Pored porodičnog kongresnog i zdravstvenog turizma, Hotel Royal Spa nudi sportski turizam, zahvaljujući ponude hotela i zahvaljujući odličnih terena koji postoje u Banji Koviljači.
Ono što se izdvaja iz ponude hotela Royal Spa jeste Royal Wellness koji predstavlja oazu mira i tišine. Ono što je gostima na raspolaganju jesu zatvoren bazen sa hidro- i aeromasažnim timom, tursko kupatilo, fitness sala, finska sauna, ruska sauna i relaks zona sa tepidarijom. Takođe u ponudi su i deo za masaže, tretmane lica i tela. Royal Aesthetic je posebni deo Royal Wellnessa i gostima se nude tretmani kao što su laserska epilacija, kavitacija, elektrostimulacija, fileri, botoks koji rade stručno medicinsko osoblje. Imali smo odlične uslove od relaksacije u tom spa delu do sjajnih terena gde su trenirale devojčice i znači tu su nam bile juniorke i kadetkinje iz klubova uz rad sa našim trenerima. Bili smo 8 dana tamo i očekuju nas u još jedan kamp pred evropsko prvenstvo i to je, da kažemo, glavni test gde će biti 14, da kažemo, izabranih reprezentativki koji će učestvovati u Holandiji u Malom Zvorniku, hotel Royal Drina, takođe pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta. Nadamo se da će se tu i definitivno, da kažemo, taj tim uigrati i onda 19. autobusom krenuti na dalek put i, da kažemo, pre svega uigravanje. Imali smo dobro hvatanje i pobedu 7-6 Hrvatske. Bravo! Sportski direktor Predrag Stupar je puno toga uradio na stalnoj vezi sa Havelkom, stranim našim Amerikankom hrvatskog porekla koja je došla kod nas i koja je bila selektorka i Grčke i Hrvatske. Ima zaista dobar pristup radu, devojčice vole ono što je dobro, da kažemo, to su sve mlade devojke, dobro radi. Ovih nekoliko dana ćemo trenirati u sportskom centru Lokomotiva u Železniku i da kažem, eto, još jednom, očekujemo pre svega da se uigravamo, a za 2 godine da probamo da napravimo nešto više. Čuli ste predsednika Softball Saveza Srbije, Slobodana Đurića.